Chichingchara BCO visit Kaimani or Lama to Tita branch dong. Obo rainy season hingeno o Lama Belaino situation Hamyang Tang. Ngai public nibo concern norok social media roko nukna Lama ni Hamya rainy season ok especially. Ngai kaisa constituency wo Ungya hampano pas hoita lama obahai lama nos tongjak tong tamni ke drainage system kaham krei ha kwa khangkai tui thana lama kring khai afur tai bonos tongo oje Chichingchara ni lama especially oboni angnong no sawano obo yang ti gari belai lai su lai maintenance je nung yearly khaimani abo bai ya ngai o lama ni te kaisa जों जे खाइमे yang तमनि अबंके अलामा HSCL road HSCL नि PWD टेक ओवर मा खैनाय HSCL नि काइसा साइडो PMGSY टेक ओवर खैनाय गाय अबके ताबु PWD टेक ओवर गाय स्पेशल असिस्टेंट फॉर उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नै तंगो अब स्पेशल असिस्टेंस नि ताबु ताइबैसा सबमिट खालेजा ताकलाय अ फाइनेंशियल इयर 26-27 Taklayin khangkai ba ola mano taibisa kaham klai kana ni chai toklai jak PWD department ni concern ba sung semana nukha o lama no mairo bolai mani yagulo lama snamai rijakha bisa kaya skano bai thangman karon tamo obno ang public rock ni thani bo borokno knowledge ori namusmu lama ekbar ang tini 3.5 years angka 3.5 bosoro o lama sanamya hampano maintenance duibar khaika minor maintenance bo khaja phiab o lama haike barbar tangai nosto deteriorate tangai bahkeng ba obo gari kabang lai somani gari kotor lai somani angkai kaisa branch road lama ni capacity tongo vehicle busuk thangi manai busuk lai soi manai highway lai soma haike lai soi maya ge ambagino tabuk department ni thani ang saka jehetu HSCL ni take over khaina khaba one side thingke PMGSY no hand over khai dikha angkai जेहेतु ताबु कताल एस्टिमेटिंग खाबा अब ताइसा ग्राहक kaham khai estimate tiki nai jat long lasting nai jat klai khai dini sak sar nung je kami wo thange visit khlai nai mani yagulo ubuni kami ni lokoro bohaina obo lahar nei jinga no te nono te visit khlai nai musung jago lahar mana musung jago sarabon te tam sana lahar lamang khalangma ani constituency ni andaro 15-16 ta lama hai katal sanction rok ngkha samung bo chengkha kabangma ngkha kai ungui bo tender cancel rok bo ungjak thong ngkai everything not happens in a day bisisa bisi thamba ingya asuk bosor ni pending samung ba teruk khai ungnai nei kha khayo phia kisa khamalok nai je jaga bisi worse condition o lama tangi improve ngya abro bochini public rok na sidina nichini odikar ambagino jesuk mansak non ruk mi through tui tai borok angbai kerengkai abno bang borok no sanani chesta khayo sanani chaito bo je o lamani condition tangi obo hai tangi sanction maya जों proposal रखांखाय गोबां जागा रि RDO बरियो PMGSY रियो PWD रियो फिया उंनानि खै तुगु ताबो चिनो constituency ना special assistance बुसक फाय 10 crores 20 crores किंतु लामा सानामना थांगाखाय more than 70-80 crores नांगौ आमबगिनो किसिसा खालगै मानासिंनाय MLA चाइतकमा बाय जतनो उंगि थानाय आकक बुया डिपार्टमेंट जेफोर सेंक्शन खाय फाइनेंस नि डिपार्टमेंट जेफोर सेंक्शन खाय बे आफोर से सेंक्शन आमबगै आनि सामुंखा अपनो हाइलाइट खाय डिपार्टमेंट नि थानि तोनि दिनानि डिपार्टमेंट नि सामुं अपनो सेंक्शन खायनानि तिनि गामिनि पब्लिक तिनि MLA विजिट खालाय Chichingchara lama moto Chichingchara अच्छा अमतो सेमानबो इस्तिंगो lahar snamai di zaman nukha taklai bisa kaya sekarang baimani karon tamo kisu sini no haising gari ro khabo bon tenge lamo kisu saramani saya kalayo ono hite besi tikiya salok khumbusu ro hajingsa ro sojak na yang te oboto khumbusu hapta saimiya acha তবে अनुमानित माने डेली तो 10-12 टा तो खाबो हिनेनो आसा थायो आं तार माने नंनि नों पारा हिसाबै हासिंसा समान बागैनो लामा नस्तंगो हायदा हासिंसाव किसु अंग खायो जे प्लस लामानि सालामतानिबो किसु जाया सालाम माने कालायो